Pa ja sam u Cazinu prvi put nakon 21 godinu. Prije rata sam nekoliko puta ili prolazio ili bio tu i najprije to mi je drago. S tim da sam sad došao s druge strane, prije rata sam dolazio iz Sarajeva i to je bilo onako podaleko. I danas je podaleko, a boga mi iz Zagreba i nije daleko. Daleko bliže. Da, daleko bliže. Danas ste došli u gimnaziju, otkud baš ideja da se dođe u Sarajevačku gimnaziju? Pa to je poziv nekoliko profesorica sa kojima sam se ljetos sreo na Bihaćkom ljetu. One su me pitale bili ja došao i ja sam rekao što ne bi, mislim, to je u krajnjoj liniji, to mi je i dužnost, mislim. To nam je drago. Vi ste se okušali u svim žanrovima, ima li možda nešto što bi posebno izdvojili, ima li možda neko djelo koje vas posebno zadržava? Pa ne, zato što je, ja mislim, ne samo meni, nego svakom piscu najdraže i najvažnije ono zadnje što je napisao. Misli ko biva da mu je to najbolje, iako je to teško reći. Šta vas najviše inspiriše? Znamo da pišete uglavnom o tim nekim zbilja realnim stanjima u našoj zemlji, u okruženju. Pa, mene zapravo i inspiriše i najviše zanima svijet u kojem sam rođen, u kojem sam odrastao, svijet moga jezika i onog prostora koji je obuhvaćen upravo ovim jezikom kojim mi sad govorimo. Dakle, u užem smislu, u mom slučaju to su Sarajevo i Bosna, a u širem smislu to je upravo onaj prostor od Triglava do Đevđelije, koji je nekad bio prostor iste države. Ja to govorim bez imalo neke nostalgije za Jugoslavijom, zbog toga što Jugoslavija bila administrativna tvorevina koji svaka druga država koji pošta i SDK, nego to govorim iz potpuno praktičnih kulturnih razloga, jer mimo svih država i državnih činjenica to je prostor na kojem se mi razumijemo i prostor naše kulture. Kada već spominjemo kulturu, šta mislite, kakvo je stanje kada je pitanje kultura, umjetnost, pisanje? Da li, na primjer, u Bosni i Hercegovini, pisce doživljavaju onako kako trebaju? Da li pisci mogu da žive od svoga rada ili moraju nešto honorarno da rade? Pa naravno da ne mogu da žive od svoga rada i naravno da je pitanje stanja neke kulture, a onda posebno kulture i književnosti u Bosni i Hercegovini, najdirektnije povezano sa ekonomskim ili privrednim stanjem neke zemlje. Sad, kako je ekonomsko i privredno stanje Bosne i Hercegovine katastrofalno, iako nije puno bolje ni u okolini, onda je i stanje žive kulture i žive književnosti teško, loše i nesretno. Međutim, pisanje i stvaranje živih književnih dijela, snimanje filmova, komponovanje muzike nisu ukinuti time što je ekonomsko stanje loše, samo se loše živi od svega toga. A romani se pišu, filmovi se snimaju, ljudi imaju ideje koje bi imali i kada bi živjeli u nekom bogatijem i sretnijem svijetu. Koliko su mediji, odnosno novinari, krivi ili ne krivi za, na primjer, ovako stanje u Bosni i Hercegovini? Pa mislim da su mediji, mi smo nekad jako precjenjivali ulogu medija, pa i recimo krivicu medija za ratne strahote, ali ja mislim da su i onda, kao i danas, mediji zapravo ogledalo društva. Mediji su kod nas uvijek bili i jesu više slika onoga
što nas okružuje, više slika raspoloženja koja postoje u društvu, nego što su sami kreirali određenu sliku i određenu atmosferu. Bolje bi bilo kad bi mediji više toga kreirali, ali kod nas su mediji zapravo uvijek bili sredstvo vladajućih ili većinskih politika. Evo, i vi ste jedan od nas, novinara. Koliko oni sami mogu se od toga otrgnuti? Na koji način mogu doprinijeti, na primjer, nekom tom boljem prikazivanju naše situacije? Ne, ja sam bio i ja jesam i ja sam uvijek novinar. Ja novinarstvo i novine jednostavno volim i tu nema šta dalje da se priča, ne mislim nikad prestati biti novinar. A što se tiče vašeg pitanja, mislim, odgovor na njega je zapravo fatalno jednostavan. Novinar obično ima onoliko slobode za koliko se slobode izbori i koliko slobode želi imati. Mislim, sloboda je nešto što nije utvrđeno ni zakovano. Za slobodu javne riječi se čovjek bori svaki dan iznova i iz početka. I jedini način da se novinarstvo oslobodi svih mogućih stega i pritisaka je upravo taj da se svakodnevno za tu stvar novinari bore. Drugčije ne ide. Po vama, da li Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, da li imaju mladih pisaca, pjesnika dovoljno ili možda i tu neka poruka im treba? Pa naravno mislim da svugdje ima ljudi koji pišu s razlogom, koji pišu dobro i koji pišu sa talentom. Pogotovo zato što su, nažalost, krajevi u kojima smo se mi rodili neprestano vrlo zanimljivi i neprestano se nešto događa, a to onda proizvodi i materijal i razlog za književnost i to onda u ljudima i provocira njihov književni talent. S obzirom da vrlo često znamo pitati, da li ste vi, s obzirom da ste vrlo mladi počeli pisati, da li ste imali možda nekog za uzora? Pa, uzor mi je bio uvijek pisac posljednje dobre knjige koju bi pročitao. Dakle, niko mimo toga.